Huawei Mate X7 ima sve što očekujete od vrhunskog telefona. Odličnu kameru, brzo punjenje, dva fantastična ekrana i uz to je otporan poput najjačih klasičnih telefona. Pogledajte recenziju i saznaćete šta sve može novi Huawei sklopivi model. Novi Mate X7 je upravo stigao i među prvima smo imali priliku da proverimo šta je sve Huawei unapredio. Vizuelno, u odnosu na svog prethodnika, razlike nisu velike, ali to uopšte nije loše, zato što X7 stvarno izgleda odlično. U stvari, po meni je to verovatno najlepši i najprirodniji sklopivi telefon koji možete da kupite. A kako su sklopivi telefoni često i deo nekog imidža, da ne kažem služe podizanju društvene reputacije, ovaj telefon će takođe biti i pravi stilski detalj. Sa zlatnom i bordo bojom odaje luksuzan prefinjen utisak. Leđa su urađena od veštačke kože, a odlično je zato što u kompletu dobijate i masku u tom finišu koja se savršeno uklapa i minimalno će povećati dimenziju uređaja. Kada je sklopljen, dovoljno je tanak da u ruci ili džepu osjećaj nije drugačiji nego kada držite neki klasičan model. Zatvoren ima 9,5 mm, dok je otvoren svega 4,5 mm, pa je sa 236 grama i holističkim dizajnom vrlo prijatan za korišćenje. Evo ga u poređenju sa Samsung Z Fold 7 i vidjet ćete da su jako blizu po dimenzijama i posebno debljini, ali Mate X7 ima zaobljene ivice i ćoškove. Najočiglednija promena u poređenju sa X6 je novi dizajn kamere. Sada ima moderniji futuristički izgled koji Huawei zove vremensko-prostorna kapija. Na njoj se vide 4 objektiva. Primetit ćete tastere na standardnim mestima i otvore za stereo zvučnike sa obe strane. Oni su dovoljno glasni, imaju basa, ali je zvuk nekako zatvoren i voleo bih da su srednji tonovi bolje definisani recimo. Lajsna je urađena od metala i ceo telefon deluje jako čvrsto i otporno. Huawei je ovde dosta poradio na otpornosti, što je kod prenosivih modela veoma važno, zato što su skupi i zato što možete da oštetite ne jedan, nego dva ekrana. Ugrađeno je novo Crystal Armor Kunlun staklo druge generacije, koje je 25 puta otpornije na lomljenje i padove i 16 puta na grebanje. Ceo telefon je oklopljen sa 3 sloja, uključujući aluminijumski okvir i to čvrstine po standardima avioindustrije, uz sloj ugljeničnih vlakana i nenjutonijanske tečnosti za disipaciju udaraca. Šarka je urađena od legure titanijuma i dodatno ojačana. Mate X7 je takođe među retkim sklopivim telefonima koji dolaze sa IP58 i IP59 sertifikatom. To konkretno znači da je telefon otporan pa na praktično sve što možete da mu priredite, od slučajnih padova na čvrstu podlogu pa do prskanja, čak i vrelom vodom i potapanja do 2 metra dubine. Šarka deluje vrlo pouzdano i može da samostalno stoji u koji god položaj postavite telefon. Huawei proizvodi sklopive modele već poprilično dugo i stalno unapređuje dizajn i to se zaista vidi. Malo mi je bilo žao da ispustim telefon od preko 2000 evra na pod, ali morao sam da proverim da li je zaista toliko otporan. I da, preživeo je višestruke padove na parket, pod različitim uglovima, kao i nekoliko padova na pločice, direktno na ekran i samo je još jedan telefon do sada preživeo ovako ekstremno testiranje kod nas, a ni jedan drugi sklopivi model nismo izložili ovakvim udarcima. Najvažnija stvar sklopivih telefona su svakako njegovi ekrani, a ovde dobijate dva velika svetla OLED panela sa visokim osvetljajem i brzinom osvežavanja. Dobra stvar u svemu je što je prednji ekran Mate X7 dosta razumne veličine, tako da sam bez problema na njemu kucao poruke, gledao Google mape ili scrollovao web stranice bez potrebe za otvaranjem telefona i to je vrlo značajno. Čak mi i tastatura odgovarala, a nemam baš male prste i stalno se mučim sa promašenim slovima. Dijagonala ovog ekrana je vrlo dobrih 6,49 inča, a ivice su sasvim diskretno zakrivljene, čisto da upravljanje gestovima bude lakše i da ceo dizajn bude ovako atraktivan. Rezolucija ekrana je 2444 x 1080 piksela sa 3000 nita osvetljaja. Ovo je odličan, svetao i oštar ekran koji se nosi sa onim najboljim na flagship modelima, čak i uz direktno sunce napolju. Veliki ekran ima dijagonalu od čak 8 inča, rezoluciju 2416 x 2210 piksela i maksimalan osvetljaj od 2500 nita. Oba ekrana su LTPO OLED sa osvežavanjem od 1 do 120 Hz i PWM zatamnjivanjem od 1440 Hz. Sve su to karakteristike koje će pružiti oštru kontrastnu sliku prepunu kolorita u svim prilikama, napolju po suncu, uz vrlo malo svetla i u svim scenarijima, od igara
pa do interneta ili nekih poslovnih aplikacija koje će izgledati pregledno i funkcionalno na velikom ekranu. Što se tiče prelaza na sklopivom ekranu, on se i dalje vidi, ali meni nije smetao ni u jednom trenutku. I dobra stvar, posle godinu dana korišćenja modela X6, apsolutno nikakav problem sa ovim ekranom nisam primetio. Ni škripanje šarke, niti skidanje folije preko ekrana, što na nekim drugim modelima ume da se desi. Sklopivi telefoni obično nisu baš najbolji u domenu fotografije, ali Huawei je na tom planu uvek jak i zapravo podiže kameru na potpuno novi nivo. Ostrvo sa kamerom ne samo što je redizajnirano, već i nešto deblje, što znači da je bilo mesta za veće kamere. Mate X7 dolazi sa većim senzorom glavne kamere od 1/1,28 inča, što je kao recimo na Honor Magic 8 Pro. Rezolucija RIB senzora je 50 megapiksela, a najlepše od svega je što ima promenljivu blendu u rasponu od f1.49 do f4. I to znači da imate svu slobodu da menjate sva 3 parametra snimaka, kao na profesionalnim kamerama, ISO osetljivost, blendu i ekspoziciju, i dobit ćete čarobne kadrove glavnom kamerom u nivou najboljih flagship modela. Nesumnjivo se vidi da je Huawei dosta toga preuzeo sa Pura serije, fokusirane sasvim na fotografiju. Uz to je kamera ovoga puta brža, baš kao i obrada snimaka posle okidanja. U stvari, kamera je brža nego što možete da slikate i ovo nismo često viđali na drugim modelima. Sistem kamera podrazumeva i novi telefoto objektiv sa povećanjem od 3,5 puta. To je manja žižna daljina nego prošle godine, ali je veći i senzor, a veći je i objektiv sa jako velikim otvorom blende od f2,2 i Huawei tvrdi da je ovo najsvetliji telefoto objektiv na jednom telefonu. Sa druge strane, smanjivanje optičkog zuma znači da će kod maksimalnog povećanja Mate X6 i dalje praviti nešto bolje snimke, ali sve do nekih 20 do 30 puta X7 je bolji i to značajno, pogotovo u uslovima sa manje svetla. Ultra široka kamera od 40 megapiksela se odlično pokazala kod snimanja pejzaža i gradskih scena, a nije bila loša ni kod noćnih snimaka, gde se većina ovih senzora dosta muči. Selfie je odlična, a naravno možete da koristite i glavnu kameru sa otvorenim ekranom okrenutu ka sebi. I na kraju, tu je i sasvim nova ultra hroma kamera zadužena samo za kolorit. Huawei je sada zove True to Color kamera i ona će sa preko 1 milion spektralnih kanala biti zadužena samo za registrovanje boje u kadru. Telefon će tako kombinovati oštre snimke sa drugih kamera sa bojama ultrahroma senzora, čime kamera dobija i detalje i precizne boje, a rezultat je čak 96% više uhvaćenog svetla. U praksi to radi vrlo dobro, ali uočljiva promena u obradi snimaka, pa su oni sada nešto hladniji nego kod prošlogodišnjih modela i to se posebno vidi tokom ovih sivih zimskih dana. To sam primetio i kod Nova 14 Pro modela. Meni se ovo iskreno dopada zato što se užasavam žućkastih snimaka, ali tumačenje boje je uvek donekle stvar ukusa. Huawei voli da moćan hardware kamera upotpuni i dobrim algoritmima, pa će se na snimcima videti nešto agresivnije izoštravanje što smanjuje šum i izgleda atraktivno i većina korisnika voli ovakav izgled snimaka. Jedino kada baš dosta povećate kadrove, tada će se videti da u detaljima za nijansu zaostaje za najboljim modelima, trenutno recimo Pura 80 Ultra. Sa druge strane, AI neće intervenisati tamo gde bi imalo smisla, pa će vam recimo za snimanje scena sa dugom ekspozicijom trebati stalak, što nije slučaj kod nekih drugih modela kod kojih biste ovakve snimke mogli da zabeležite iz ruke. Kvalitet videa je u rangu najboljih fold modela, a podržano je snimanje do 4K sa 60 slika u sekundi. Sve u svemu, glavna kamera radi neverovatan posao u bilo kom scenariju osvetljenja, pružajući fotografije sa dobrom živošću, dinamičkim opsegom od visokih 17,5 EV i odličnim detaljima. Telefoto kamera je značajno bolja nego kod konkurencije i sasvim sigurno ovo je jedna od najboljih kamera na sklopivim modelima koja pruža praktično profesionalne karakteristike. Huawei drastično napreduje po pitanju performansi i impresivna je činjenica da su u velikoj meri i to potpuno samostalno uhvatili priključak u domenu čipseta. Telefon ovde pokreće novi Kirin 9030 Pro sa 9 jezgara. Huawei ne objavljuje detaljne podatke o procesorima, ali znamo da je ovaj urađen u kineskoj Smith fabrici, verovatno u 600 nanometarskom ili 7 nanometarskom procesu, uz neka drastična unapređenja tehnologije proizvodnog procesa. Nema puno podataka o performansama, ali sam dobio preko
preko 1,6 miliona na Antutu testu, što je jako solidno, iako i dalje sporiji od najbržih Qualcomm i MediaTek chipseta. Odlična stvar kod Huawei telefona je što oni zapravo rade besprekorno. Sa čak 16 GB rama, korisnički interfejs i igre su brze, responsivne i sve odaje vrlo fluidan utisak pravog sklopivog flagshipa, što Mate X7 i jeste. Huawei je po svemu sudeći dodatno optimizovao i operativni sistem i grafičke drajvere, pa sve radi još brže. Huawei takođe koristi inovativni grafen za hlađenje chipseta, koji se postarao da se toplota oslobađa ravnomerno sa velike površine, pa će performanse ostati stabilne čak i kod zahtevnih zadataka. Igre će raditi baš kao i multitasking, bankarske aplikacije i sve što želite. A kada smo kod aplikacija, telefon pokreće EMUI 15 koji doslovno leti. Možete da koristite i sve standardne aplikacije, pa i one iz Google ekosistema. Kao i kod prethodnih modela, microG i G-Box će se automatski instalirati prvi put i posle toga i koristite normalno. Ako se sekirate oko microG pouzdanosti, mislimo da ne bi trebalo, zato što je u pitanju rešenje otvorenog koda sa velikom bazom korisnika i višestrukim proverama. Sve to radi vrlo dobro i u 99% situacija kao i na drugim telefonima. Odnosno, u praksi koristi Mate X6 već skoro godinu dana bez ikakvih problema sa standardnim setom aplikacija od komunikacije do Google servisa i obrade kontenta. Kapacitet baterije je 5600 mAh, što je dosta dobro za prenosivi model. Podržano je punjenje od 66 W, odnosno 50 W bežično. Čak i uz intenzivnu upotrebu, uz dosta fotografisanja, video snimke i isprobavanje igara, Mate X7 lako može da izgura ceo dan i da mu ostane preko 20% kapaciteta. Uz to, možete uz pomoć ovog telefona puniti i drugi uređaja i to je uvek dobra stvar. Prijem signala i Wi-Fi-a i mobilne mreže je tokom testa bio fantastičan, ali nažalost nema podrške za 5G. Huawei ovde primenio sve svoje znanje i bogato iskustvo vezano za audio tehnologiju, pa će tokom poziva biti aktivirano poništavanje buke, odnosno to će raditi i za one koji čuju vas, a i za vašeg sagovornika i to radi zaista jako dobro. Huawei Mate X7 nije još jedan sklopivi telefon, on je izvrstan primer neverovatnih inovacija koje kineska kompanija predstavlja iz godine u godinu i ubedit će čak i one najkonzervativnije da je vreme da razmisle o sklopivim modelima. Cena telefona u Srbiji je 249.999 dinara, odnosno oko 2100 evra.